tuya balay tay na turungni balay na nang nga amumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawaduan nga aginaldumi aginaldo 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 alana nang mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may sa no papel di bangko em uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metla tagus gusto nga agtaod di ta nasamit a puso tay tuya balay tay na turungni balayo na nang nga amumi isungatan tay pakagulpian mi tay nawadwad nga aginaldo mi aginaldo 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 alana na mangbusbus kayo uray no sinsilyo no sangasako uray no may sa no papel di bangko em uray no kunami daytoy dimit isun tay mapatuloy umanay metla tagus gusto nga agtaod di ta nasamit a puso piek 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 basit pailaen kutak-kutak ay mabalbaline umay nansan ket din irwaren tay aginal dumi amanuken alak obrador at kuti-kutikan di ka tumugaw yem tumakder ka taawatem tay ited kanana nubasit ket agpanayon ka nu adu Diyos kanti agnina Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo isasangbay baruang tawin na buslon agasat yo Kablaaw mi kada kayo naragsak apaskwayo isasangbay baruang tawin na buslon agasat yo agragsak ka itanta na yanaken iman mogbut ari jay bilen isak naptay tinaidadaten tapnon bendisyon na masagrap tayamin Paskwa manen intay agragrag sakit balik na puno panaginayat tapnon maanag espiritu ti Paskwa panagkakapya intay pamaysa Paskwa manen intay ngad ikan kanta panagtao ti ari ana marswa iti Gloria, Alleluia, na imbag a Paskwa tay asa nga pada.
Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskuan mi. Kita na natata ket adda kami na umaymet pasangai. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarud nagtenga, tuy balayo tatang ken nanang. Adun abalay tainap na pananmi, nagkan kantaan nakipaskuan mi. Ita na natata ket adda kami na umaymet pasangaili. Adun a lugar tay income na panan, ili ken baryo tay income nagkapuan. Kita ket income met ngarut nagtengan, tuy balayo tatang ken nanang. Nagabalay at taeng niragsa, taintay lagi pen na imbag nga oras. Kumusta en mimet tapyan ken salungat, Pascual yu apo anak nuan ku saksak. Panawen manen niragpo ken ragsa, ket tinamnama lumangtog ken sumanta. Niguran-gura intayo iwagsa, tapas kwang manen Paskwa ang nagasat. Taday mangted ket mapagasatan, tay mangiranod ket maparaburan. Agri ka man sabong ang laylay, agmumuray ka abong balay. Takada kami inka makitanggay, ragsagan aldaw anak nuan sa guday. Tana isurat ken na iletra,
na isalaysay iti santa a Biblia. Ti anak ti Diyos na ipasngay dito'y daga. Umay magkipagbiag tada tayo aming a pinarswa. Nadanunanen aldaw ang agasat, naipasngayen ti Verbo a Mesyas. Ket ti lubong anyan nga nagragsak, Paskwayo amin kagayen ken kakabsat. Ari ti lubong naipasnay iti kulong nanumuk ken inggit panglaw nga intay pagwadan inaldaw-aldaw ti Paskwa iparik na tirik na panagiin na yat awan kumat gumurgura intay nga dami nagragsa liday ken ladingi intay iwagsa. Iparik na tirik na panagiin na yat awan kumat gumurgura intay nga damin nagragsa liday ken ladingi intay iwagsa. Mayan mi kada kayo umay kumablaan tanadayaw ang palayo sa mime kuna nga isarulo Diyos imante naragsa a Paskwayo. Isut imayan mi kada kayo umay kumablaaw tanadayaw ang palayo sa mimet ko na nga isarulo Diyos imante naragsak a Paskwayo. Magtengan bulan ti
Disyembre nagpayduma unay nga ragsak mi tambakan tay isasangbay ti ari amang ispal ti amin nga umili nagpintasen dayjay a Christmas tree ken jay parol nga inkay invisti tandat Paskwa anyan a ragsak mi adandaya pag nagkangkantami gabi Tiyempo panagina na Di na kumarebeng Nana amalukag ka Malukag ka apili Dadagam tiga po na Rabi anagasat Tiyempo niragmiragsa. You are listening kay Ayatin sa Ilocano sa
susurutan Kapulati pategyo Apo malay Numan pa'y nurabi Tiyempo panadina na Di na kumarebben Nana amalukag ka Malukag ka apili Tadakam tiga puna Rabi an nagasa Tiyempo niragragsa
Diyos. Pasko ang biyag ko, kastamet kanya. Samkit daytoy, ayan ayat ta. Pabarwen ta, tadinteng ti Pasko. Pasko, di kaya kalidungit, likli ka makapasakit, itemisem anasampi, tapnon ti Pasko, laragsak kaya pada-pada, iwardas tay ti kapya, apiten tay ket waya-waya. Anyan aragsak ko, tada kato'y arpad ko, nga umayag lailo, mangiparik na't arakop mo. Ita a Paskwa, anyan naragsak ko, naragsak ka Paskwa, yuken barwa tawen mo. Pasko, di kaya kalidungit, liklik ka makapasakit, item isem anasamit, tapnon ti Pasko, naragsak kaya pada-pada, iwardas tay ti kapya, apikan tay ket waya-waya. Tiek, 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 basit pailain. Kut-kutak-kutak ay mabalbalinin. Alanana, inkayirwarin. Kaya ginaldo niyang manukin. At dakan, dua asa nagsinsindakan ti bunga, didakan net makapagkena. No awan na tayong kay papaskwa, ngem uray makunami daytoy, di metisok tay mapatuloy. Umanay metla gustuen, nagtaot kaunggan talagin. You are listening kay Ayaten ka Ilocano Songs YouTube channel. At dakan dua asana, nagsinsindakan ti bunga, didakan net makapagdena. No awan na tayong kay papaskwa, ngem uray makunam daytoy, di metisok tay mapatuloy. Umanay metla gusguswen, ngagtaot kaunggan kanakin. Paskuan, 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 when dumteng manen aldaw aka gasatan. Hintay nga sarap wen ninyo, Jesus mangisalakan di tay agtagtak, kagayem ken kakapsan. Hintay nga padayawan lipaten tay tiguran-gura, agkikibing tay mangkanta ti Paskwa. Paskuan, Paskuan rambakan tay, ti aldaw ti Paskwa.
Paskuan, Paskuan. When dumting manen aldaw kasatan, intay nga sarap when ninyo Jesus mangisalakan, ditay agtaktak kagayan kin kakabsat. Intay nga't padayawan lipaten kay tiguran gura ag kikibintay mangkanta ti Paskwa. Paskuan, Paskuan ramakantay ti aldaw ti Paskwa. Wen umay manin ti Paskwa, wen dumting manin panagkakapya, intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskwa. Dumteng ti aldaw kagagasatan, panagtao Mesyas anadayaw, panangrambak aldaw karaksatan, ti tattao ti sangan lubunan, akay kaysatay amang ibirti, anak ti Diyos umay manen, panagkakapya inna iten, sagot ti Diyos intay sagrapen. Paskwa, wen dumteng manin panagkakapya, intay nga't agkay kaysa amang sagrap anak ti Paskwa. Alakardatur, agkuti-kuti ka, di ka tumugaw, ngem tumakker ka. Taalaem tay ited minana, nubasit ay agpanayin ka. Ngem oray makunami daytoy, di met isu tay mapatuloy, umanay netlata gusguswen, ngagtaud kaunggan tanagim. Alakargador, agkuti-kuti ka, di ka tumugaw, ngem tumakder ka. Taalaem taited minana, nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka. Nubasit ay agpanayon ka.